Prije više od 10 miliona godina na prostoru kojeg poznajemo kao Panonska nizija prostiralo se davno iščezlo Panonsko more. Naime, Panonsko more je u stvari bio zaliv jednog velikog vodenog prostranstva koji se nazivao Paratetis, a on je bio samo jedan dio velikog praokeana Tetisa. Panonsko more je u stvari prikrivalo jedan znatan dio centralnog dijela Europe današnje, a od država to su Mađarska, zatim dijelove Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Češke, Slovačke, zatim Rumunije i južne dijelove Ukrajine. Smatralo se da se radi o jednom od plićih mora, negdje dubine do 1000 metara, a u prilog tome su podaci, recimo da današnje planine na prostoru Hrvatske, Dilj i Papuk te Fruška Gora u Vojvodini su u stvari bili otoci u tom moru. Mi danas u stvari imamo na terenu ostatke koji nam govore da je na ovom području uistinu bilo Panonsko more. Takvi ostaci su Blatno ili Balatno jezero u Mađarskoj, zatim Đerdapska klisura u Srbiji, Crno more, Aralsko jezero, Bizovačke toplice u Hrvatskoj, kod nas ovdje u Tuzli naslage kamene soli, zatim nalazišta nafte i zemnog gasa u Hrvatskoj i Srbiji. Fosilni ostaci koji se pronalaze na području na kome se nalazilo more, te geološke formacije su u stvari svjedoci koji nam pričaju priče o davno iščezlom moru. Na osnovu djelomičnih ili cjelovitih fosilnih ostataka, kao bilo da se radi o biljnim ili životinjskim organizmima, kroz geološku hronologiju vremena, mi u stvari dolazimo do saznanja o kakvim se radi oblicima i građi tih životinja i kako je to kroz vremenski period došlo do procesa usavršavanja tih organizama, odnosno cjelokupnog svijeta i biljnog i životinjskog. Tako i u paleontološkoj zbirci Muzeja Istočne Bosne mi imamo originalne fosilne ostatke od morskog ježa, puža, morske zvijezde, ali svakako i najupečatljiviji dokaz postojanja Panonskog mora na ovom našem području su ostaci, odnosno primjerci kamene soli koja je već vjekovima ovdje eksploatisana u gradu Tuzli.